Donato, en Eustacio Steve Pacatang, Brigida Ganaganag, Efren Garcia, Lorenzo Lorega, Homer Santos Sr. and Jr., Lolita Santos and Gloria Coronel, Maura Severino, Rafael and Vicente Severino, at ding sa Blanca Ladwa King Purgatorio. Talakad tamo po at ikanta tayong Dalita Pamuklat. King lagyuning pa ang anak, ang banal na Espiritu. Amen. Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya ka antimurin. Ikaw ngay ti tamo pagselebran tayo ing pangapahayag na ning Ginoo o the manifestation of the Lord. Na ing Ginoo mibay siya mukaring Hudyo nune mibay siya para king mabilog ayato. Kalupa na ning sabyan ning kay katamong dalita pakibat ing mabilog ayato sambanda ka o Ginoo. At deti representada rening mago na bigbisita kaya at kanita ila pinugayan de sinambala kaya siniklaudla at inampanganan dalang at lung regalo ginto mira ampong insenso. Kita mo bilang may kinabang kaniting pangapahayag na ning Ginoo ipayagya kay katamo kapamilatan ng kaligtasan apig kalub na kay katamo. Si siyantalang yari katang kasalanan, batang maging karapat dapat, magmasusi kaniting banal ay Eucharistia.
Ginoo, Hari ning kapayapan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Kristo, sala king karlumduman, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginoo, larawan ning bayong tao, Ginoo pakalulo. Ginoo King pakalulu. Diyos, sa mayipayang tuto, pakaluluwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Pagkaring taong kalayang kailubloban, Orianda ka, Orianda ka, Sambanda ka, Salamatan ka, Ligaya, Diyos sariling banwa, Ismayang ipaya. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Jesu Cristo, Anak ng Diyos. Kang nilalako king kasalanan ninyato, kaluluwan mo kami. Ikang ako kasalanan ninyato, ang bilarako kinamanalig pa. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Dios, sa ikpami, king kapamilataning meto nga batuin, pepakilala mi king adoyti karing sablang bansa, king bugtong nanak mo. Ikaming makakilala ngini keka, king kapamilataning kasalpantayanan minsan na yaldo, akwara kasanang tangalan, harap-harapan, kambining sablamong kamalan. Itiaduan mi kaya ka, O Diyos, sing kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibye, ang pong magari kambembo, king kametong aning banal na Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Amen. Pamamasang ibat king libruning propeta Isaias. Talakad ka, Jerusalem, at sunlag ang tiingaldo, ing ligaya ning Ginoo sa slagya keka. Mitakpan la king karalumduman ding aliwang bansa, dapot keka ing sulo ning Ginoo, sunlagya, ing ligaya na manatili keka. King uli na ning kekang sala, datang laring bansa. Ari, datang la uling sasalagda, ing bayo mong aldo. Lumawe ka king makapadurot, at kekang lawan ing malilyari. Kekang memalen, mititipon la, ban keka muli. Datang lang ibat king marayong lugal, ding anak mong lalaki. Datang la ring anak mong babayi, akikilikan dang anting anak ang mga lati. Akit mo yan at mikatuan kang tula, galgal ka uli na ning kekang aligaga. Idalara keka ing pabandyan daring bansa. Keka datang ing pibandyan ay bat king lipat ning dayat malat. Manibat king Mirjan at Efa, kamelyo datang langan. Ibat seba naman, ginto at insenso ing karelang daralan. Ipamalita daring tao ing mayap adepat ning Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Diyos ko, ingkya kang ari, kaya kayang turwanan matul aalang pa mga biran, kingkya kang hustisya, dakayanan mesana, bangking mit mong katuliran, kayayang pamahalan, ingkya kang balayan, at karing mayayalipit, ibiya na ing katuliran. Miral sa ing katuliran, kingkeyang kapanwanan, laganap sa ing kapayapan, anti ing saslag abulan, mag-ari sa karingmingat bangat bang dagat, at manibat king ilog Euphrates, angga king sikoti na ningyatu.
Ding ari na ning Espanya at ding aliwang kapuluan, buwisda kayara iyampang. Ding ari ning Arabia at ning Ethiopia, datang lang magdalang lamak para kaya. Ding sablang ari, dukula arapan na, at sablang bansa, dukula kaya. Sa gipanala ring pakakulong kaya daralong, at ding tawong mipayimburisan ang mangailangan kasaupan, lulusa nala ring mayna at kalulu, at iligtas nala ring alang agyo. Pamamasang ipat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Epeso. Kapatad, abalitan nyo na siguro, king ing Diyos, agpang king mayap ng pilubluban. Peniwana na kanako, iting katungkulan, para king ikakayapiw. Pisyag na kanako ng Diyos, ing lihim ng parasan. Emi pasyag iting misteryo karing tao, karing may ngalabas a panahon. Tapot ngeni, pilalag na ng Diyos king kapamilatanan ng Espiritu, karing kayang banal, apostol at tropeta. Ing liim, yaiti, king kapamilatan ng mayap a balita, ating landake ring pagano, nung makananong ating ng dake ring utyu. King kanwana ng Diyos, dake nala naman ng metong mong katawan, at karake nala king pangako na ng Diyos, king uli ng Kristo, Jesus. Ing amano, ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakat tamo po ban parangalan in mayap pabalita. Ikit miya ang kayang batuin king aslagan, at tinatang keketi, bamiyang samban. Ing Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka antimurin. Pamasa king maya pabalita, agpong kang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. Melambat kanita, kay bat nang mibait, Jesus karing Belen, Judea. Kanitang panahon ng Haring Herodes, ating mapila na taong pantas adinatang Jerusalem. Ibatla king aslagan. Ngarang meng utang,
Numia malyaring akit ing bayong baita hari daring Hudyo. Ikit miyang sinlag ing tala na king aslagan. At migsarya kami keti bamiyang samban. Inya nga balita ng Haring Herodes iti, melingas nga siya kapilubluban at ang timurin ding kabilugan na Jerusalem. Pepayawas na langan, mitipon ding pamunto kapari, ang poring eskriba ning balen. At inisusa na karela, nung luya maka, ulang mibait ing Kristo, ating pekibat dakeya, karimpuking Belen, Judea, pablasang antikening sinulat daring propeta, at ika Belen, king sakop ning Huda, aliwai ka ing peka malating dili kareng manimuna kareng Belen ning Huda, uling kaya kaya misapwak ing metong pekapun a magpastol king Belen kung Israel. Kaybat na nita, Herodes pepayawas na lang pakikit kayang salarinan ding taong pantas. Pekibalwanang mausisa karela ing eksaktong panahon ay ikit den sinlag ing tala. Pepag taglusan na la karingking Belen at nga lang may nabilin karela. Lumakad na kayo at pangutangyeng miyamasama sing anak at potang ikitsune ipabaliyo ka na ako bangkanita ako manmunta ko karin at sambangke. Kay batdeng pekirandaman ing hari meko nala. Kabudabud itang talang ikitda king aslagan migpasiunaya karela ang gana king me makdalya karas ning tulid ning lugar anong nuka rin ing anak. Panakit dang miyuman king tala metulalange mo nano. Kabudda ing balayti ikit ding anak kaya bering imaryang imana. Siniklaud la arapan at sinambala kaya kay batbikla dalreng daralarang pibanjan. At dinunan ding regalong ginto, insenso ang pong mira, king meto nga paninap, mirinan lang babala, king enala magbalik pa kang Herodes, inya pepa siuli la, king sarili dang labwat, king aliwang dalan. King maya pabalita, ning kaya katabong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya payabak po kay kayungan. At Merry Christmas kay kayungan. Okay, bala ko yun ako makibat Merry Christmas. Huling ala na kong pera. Gisa ano yung Pasko. Okay, hampo pong, of course, pilampa mo pong aldeng milabas. Happy New Year. Okay, at traditionally, ningaldo ngay tita mo po pag celebran tayo ing Three Kings. Happy Three Kings kay kayungan po. Oy, great tala po ri Chow King, Digoto King, ang popoy Burger King. Ne? Dahil pong kaya katamong EMDC. Thank you. Apong Irning, apong Oscar, brother. O, ila pong tatalakad kaya katamo bilang kaya katamong atlong hari para king kaya katamong parokya. At syempre, ren ng mitagan. Kaya katamo, alano po rin katolikong simbang bengi. Ne, matutod nung pasibayo. Akit tanong pasibayo kanya, next simbang bengi. Ne po. Okay. Oh. Wisdom from the star. Ikayo po, ating kayong wisdom. Wise kayo po. Kaya katamo pong Pilipino, patse sinabi mong wise at inyang negative connotation. Patse wise ka, nang buri ng sabyan, sweetik ka. Ne? Pero actually, yung pong salitang wise, iti menibatan niya kitang salitang wisdom. Kung nanyo no resiping yun, nung wise la. Ne? O, aliwa po itang sweetik. No ne? Ila po atin lang wisdom. Bakit? Atin niya po kasing pamayliwa, ing tawong biyasa, king tawong matenakan. Ne? So itang taong matenakan niya, pintang taong ating wisdom. Kaya itang taong intelligent. Bakit? Kasi po kano, po kanong taong intelligent, balo no reng tekstu, pero eno balo reng kontekstu. O kaya, balo na yung salita,
pero ene balo yung gawa. Balo ne ing teorya, pero ene balo itang practice o practicality. Minsan po ating kepong kakaluguran na pari, abemia pong formator kanita king seminary, kabyas na. Actually, niya pong doctorate degree in theology at metong yang biyasang professor. Minsan po, ining kaluguran ming pari ngayon, ting kotse na at minasukya, mig-overheat ya. At kanita nga na, at kaya in ka na kong kotse nga na, at mig-overheat ya. Nga na. Ana po ni nga beming metong nga pari, pota kulang yang danum ing radiator ning kotse mo nga na. Sukating kutang na, nga na. Bakit nga na? Di na niya waring danum ing radiator nga na. Sabi mi king sarili mi, kabyas na ning tao nga ite. Pero, retang practical abage, deti minsan eno niladinan pansin. Ne? Kaya po minsan, potang masyado kang biyasa, potang kaya retang small details, karetang practical abage, deti emo no titingiran. Nginingal do nga iti, tamo pagselebran tayo po, aliwa po ing Paskong Atlong Hari. Bakit? Nung pekirin naman tayong kakatang ebanghelyo, ala naman pong sasabyan na hari eh. In mo pong Haring Herodes yung sinabi na. At ala yung sinabing, atlong hari. Nune, atlong regalo. Pero nanong sinabi na, atlong, nanula, lalo pala. Sinabi na, rening mago, rening taong, o matenakan, na ila dinalola, king bayong bahita hari, dareng Hudyo. Kaya po, ing proper term ng celebration tangini, yapi niya po ing manifestation of the Lord o ing pangapahayag na ning Ginu. Ne? King mabilo gayato. Ang tinamoy tang sinabi tanan din king kikatang responsorial Psalm, ano kasing kikatang pekibat? No? Ginu, reng sablang bansa, samban, daka. Kaya pala, king pangabait na ning Ginu, aliwa mo reng samba, reng Hudyo. Pero actually, retanggapan ni Kristo reng Hudyo eh. Nune, ing mabilog ayato, uling yeningal do ngay tipe hayagne, ing kayang sarili, bilang kikatamong talapagligtas. Nanyawari mo rin sabihan ing salitang pamipahayag, epiphany of the Lord. Nung palanging lagyo mo, apong panyang, apong panyong, at ipapong lagyo apong panyang kete, o apong panyong. Kasanting na pala ng buri ng sabyan ng lagyo mo. Imburi ng sabyan, iti menibatan niya king salitang Griego, epi, apan, pong panyo, buring sabyan, to show o to reveal. Kaya nung lagyo mo, epipanyo or epipanya, imburi ng sabyan iti, to show upon, to reveal upon. Kaya po nung ating kumpabinyag ngining apo, o kaya anak, kaysa aking pamalagwan niyang XYZ, Diyos ko, tinglag yung XYZ ngeni. Kaya mga pakailik ko rin lagyo da rin anak eh. O te pamalagyan, epiphany, kasanting alagyo. Ne? Imburi na sabihan niti, ing pangapahayag na ning Ginu. Kaya po nung lalawin tayo, ing kakatang ebanghelyo ngeni, ninong sasambit lang na kaya katamo. Aliwa po, retang atlong hari. Doon ay sabihan na kaya katamo, ne? Retang mago na ila tao lang matenakan, tao lang biyasa na dinalo at ila pinugayan de ing ginutang Jesucristo. Kaya po, nung pikintaman tayong kikatang ebanghelyo, kanang sinabi, anyang mibay siya ing ginukaring king Bethlehem ning Huda,
anyang panahon ng Haring Herodes, deng mago, menibatan king aslagan, bintala king Jerusalem, at ila, penintunde, ing bayong bayit ahari dereng Hudyo. Kaya nung lalawin tamo po, bakit kaya yung kakatang ebanghelyo na sinabing hari la? Doon sinabi na wise men la. Or even, na sinabing intelligent men la. Doon ila, tao lang ating wisdom. Nung lalawin tamo, biyasa la in their own rights. Bakit? Kasi astrologers la Ila manigaral la king pangimot na ning batuin karing king banwa. Kaiting sangkan, bakit ila miras na karing king Israel? At paning tunande, ing bayong bayit ahari. Wise men. Bakit? Intelligent person knows how to think, but wise men, a wise person knows how to live. Kasi intelligent person works with his mind, and a wise person works with his heart. Intelligent ka, you just only learn facts. But if you're wise, you're discerning the truth. If you are intelligent, you're only solving problems. But if you are a wise person, choosing what is right. If you are intelligent person, you know how to analyze things. But if you are a wise person, seeking the goodness. If you are an intelligent person, you relies on himself. But a wise person, relying on God. Kaya po, kaimportante na kakabud intelligent, noon ka maging wise ka. At makanano tamo kayang maging wise. O makanano talang aapusan deni pong haring mago, king karelang wisdom, king karelang pamaging matenakan, king makananong paralan. Wisdom from the star. Kaya ating ko pong acronym, kening star ay T. At nalareti, seeking God's presence. T, trusting God's guidance. A, adoring God's glory. R, returning change in self. At makanano po kano, mumuna, seeking God's presence. Ikayo po, akakitsepa ing presensya ng Diyos king Bieyo. Sabi na po, nowadays, ing kanong kikatamong point finger, mas powerful ya pa king Diyos. Bakit ko sabi ta? Kasi, ing kikatamong point finger ay ti, pindutan niya mo, akwa mo na yung buri mo. In terms of shopping, pindot ka lang. Nakamuntaking mall, akwa mo na yung buri mo. In terms of research, pindutan mo lang. Nakamuntaking library, bien nakika ing ganagang information. Agyang buri mong gawa na kapang term paper, gawa na kang term paper. O kaya po, potang bisa kang manalbe. Karengke kang favorite telenovela o Netflix series. Yan ang kamunta king sine. Pindutan niya mo. Pati po chismis ngeni. Nakamunta king siping mong bale. Para kwa mo yung chismis kareng siping you. Pindutan niya kay kang GC. Bipag-istorya na kayo king beda ring aliwang tao. Kaya po ngening panahon tangeni, ka-powerful ning point finger tamo nga ite, kasi akwa tamo nga ganaganang buri tamo. Kesa kitang pantunan me pa ing Diyos king biye mo. Kaya nung lawin tamo po, akit tayo po reni pong haring mago, atin lang wisdom, kasi ning pantunan da king biyera. Yapin niya, ing Diyos. Kasi, mo lalawe kapamilataning karelang mata, nuneng karelang wisdom manibatan, king karelang puso. Kaya po ding damtayong kay katamong ebanghelyo na sinabi na
Where is the newborn King of the Jews? We saw his star in its rising and have come to do him homage. Sabi na pinitang santo, akakichepo itang santo kitang gulot, ay ta, is Saint Jose Maria Escriba. Nang sinabi na, pwede ta kanong maging santo. King ordinaryong gagawan taal doldo bilang metong Kristiyano. Nung itamo ka rin sa blang gagawan tamo, akakit tayong presensya ng Diyos. Ne? Kasanting ning sinabi na maging santo tamo, nung itamo akakit tayong presensya ng Diyos, king balang gagawan tamo, aldoldo. Kadwa, trust God's guidance. Ninong panawalan tangini, panawang tangini, ninong gagabi kay katamo, nino po yung mag-guide tamo. Bali po yung mag-guide tangini, yung number 1 mag-guide tangini. Social media. Karakal tamo akakit influencers. Ninong paborito yung influencer? Abasa ke po, Katy Perry. Dali Katy Perry. O itang magkanta ka rin king Amerika. At inyang millions of followers. Pope Francis kanu, bali pila lang yung followers na. More than 300,000 lamo. Ne? Kaya po nung lalawin tamo, rin tao ngini, rin karela pong tutukyan. Ilapin po retang social media content creators than the creator of the world. Kaya po, nyaring tao ngini, nino yung karelang guidance. Aliwana po yung Diyos. Ing pong social media. Kaya po, rini pong influencer sa rete. Namo kano influensya, retang buritang gawan. Pating kaya katang panlalawe king biye. Influensya danangan. Kaya po, baka nano'y may pangkailangan ng Diyos na i-guide na ka. Nung deti, baging areti, ilang maka-influensya kaya katamo. Ali, nung lawentala po, krening aring mago, ila po ng gewada. King karelang pamanintun king ginu, ela po linawe king lalam. Nune parati lang lalawe king babo. Ting taong ini, bala mo robot lang, makalalawe ka rin cellphone da. Kaya sakit ang lumawe lababo, tsaka lap mga di. At pasalamat king apong ginu. Kaya kasanting rin sinabi ng kikatang mumunang pamamasa na sinabi na, o talakad ka, o Jerusalem, ingke kang sala at ineken, ating dalumdum na ning ulap, iti ilako na uli nga ng suslagneke ka ing Diyos. Kaya kimbiyata mo, kaimportante na rin sala ning ginung kaite, lalong-lalo ka rin dadalanan tamo king biye. Katlo, adoring God's glory. Ninong sinambanda, rening atlong magong areti. Aliwa po ring tao. Nune sinambande, ing tunay Diyos. Ngining panahon tangi ni, ring tao rin sambanda, retang acting like gods. Actually, metong ay sumpisabyan dangini, king kongreso, ilapin detang potang may sakit ka, kay manyad ka king politiko, nakasingaw sa kareta. Guarantee letter. Pala ko na sana, pala ko tano rin guarantee letter sa reti. Uling detang perang pamayad na rin politiko, pera tano man eh. Bakit kailangan ka pang manigapu at samba ka rening taong acting like gods? Para, akit tamo mong karelang upaya. Lungin tayo alarening aring dening magong areti, inong sinambanda ing tunay Diyos. At inampanganandeng at lung regalong ginto, insensu ampong mira. Deti ela kabod regalo, nune ila, ila pindeti impamangilalada king tunay Diyos. Na ing ginto, iti
metong yang hari, ing insensu, ing kayang pangapari, ating mira, yapin niya, ing kayakatang talapagligtas. Kaya aking biatang iti, nino kaya rin tututamong sa samban? Sa sambantaya kaya ing Diyos o sambantala mo, rening taong mami-impluensya kay katamo. At katlo, o kapat, returning self-change. O, kay dengikit dening mago, ining bayong bayita hari, ila po mi bayo la. Itamoy ikit tayo kaya Kristo king Pasko ngayon ni. Nung ikit tayo king Kristo king Pasko ngayon ni, mi bayo tamo. Kaya po, etaya mo po sa saraing Pasko at alang milyari kaya katamo. Nung pong mi saraing Pasko, pareho niya mo naman yung ugali mo, bayo Pasko. Alang kwenta yung pamagsimba yung bengi. Alang kwenta, neren pekirandaman yung homily. Alang kwenta yung kaya katamong selebrasyon. Noon ining Pasko, malapit ning mayari. Pero yung kutang, nano ing mi bayo ke katamo. Kaya nung lawenta mo po, king kakatamo pong ebanghelyo, heretic yan po. Ini pong sinabi ng Haring Herodes na burineng akit at samba niya naman ng bayong bayita hari. Nune, king kapamilataning paninap, no mi balik kaya. Ila po, may naliwanala dalan, pauli king karela pong pibale-bale. Kaya po, mi bayula dening haring, dening magong areti. Kalupa ng San Pablo, masasabihan na king kayang kaduwang pamamasa. Nung makanano ng binayo ng Diyos, king kapamilataning mayap abalita, na ya mismo penaral na. Kaya nung lalawin tamo po, yapi niya po iting selebrasyon tamo iti. Yapi ng celebration tamo of the manifestation of the Lord. Bukas magbalik ta na king katamong sariling gagawan. Deng magobra, may balik no king karelang obra. Deng magaral, may balik na laking karelang pamagaral. Kita mo, may balik ta na king katamong everyday activities. Pero yung kutang, kita kaya may biyasa tamo. Kita mo kaya, mi ka-wisdom tamo. Meging wise ta sa takaya. Sana apusan tala po rening magong areti. Wisdom from the star. At nalo rening wisdom from the star. Seeking God's presence, trusting God's guidance, adoring God's glory, returning change in self. At Happy Epiphany Sunday kay kayungan po. Talakad tamo po. Ipasyag tayo po ngining kay katamong kasalpantayanan. Itangan po, Sasalpantaya ko, King Diyos, ikpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristong anak na bugtong nga ginutamo, pengagli king upaya ni Banala Espiritu, mi bayit kan Santa Maria Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo sinubli ang mebye, pepayta siya banwa makaluklok wananing Diyos sikpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ka na magketi, bamukum ka ring mabiyang pong mga mate. Sasalpantaya ako king Banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang ding mete at king bie alang angga. Amen. King Adoiti, inyang ding taong ibat king marayong lugar, dinatangla, pangsamba ng Ginoong Yesus, bustan tamong ingkatang panalangin, maging kasing lawak na ining yato at ngatang manalangin, bustan mong ing sala ng Kristo, sunlag ka ring sablang tao. Itangan po. Busnan mong ding sala ng Kristo, sunlag ka ring sablang tao. Ban ing sala ng Kristo, sunlag ka rin sa blang bansang malapit at marayo,
At ing Santa Iglesia, matula nung tanggapan, kambening pamiyaya liwa ning karelang kultura, manalangin taking Ginoo. Pustan mong ding sala ng Kristo, sunlag ka rin sa blang tao. Sablang tao. Ban kim panahon tamo, laganap ing katuliran, at datang in kapayapan king mabilog ayato, ipanalangin taking Ginoo. Pustan mong ding sala ng Kristo, sunlag ka rin sa blang tao. Sablang tao. Banding tawa ning Diyos, damdaman doring kalulu, king karelang pamanigapu, malunos la karing mayna, at buklat do karing karelang gamat at puso, karing atsyuking pamangailangan, ipanalangin taking Ginoo. Pustan mong ding sala ng Kristo, sunlag ka rin sa blang tao. Sablang tao. Banding pasakit ning Ginoo karing magkapilit to kikeya, akit daing sala at makumbertila, ipanalangin taking Ginoo. Pustan mong ding sala ng Kristo, sunlag ka rin sa blang tao. Banding sablang manintun metong abatwin ban mantabe karela, at tuklasan da ing kaya paning Ginoo karing taong mitmong kasalpantayanan at lugod, ipanalangin taking Ginoo. Pustan mong ding sala ng Kristo, sunlag ka rin sa blang tao. Ban karing kaya katang komunidad Kristiyana, mabiyasa tamong kaluparing taong mga biyasa, midake karing kayamanan ng kaya katang pibansyan at puso, ipanalangin taking Ginoo. Pustan mong ding sala ng Kristo, sunlag ka rin sa blang tao. King kapasalamatan daring LOM, Catechist CWL, Temiti Talansangan, Richard Chonayumol, Ning Pagapitoong, Tita Tolentino, and family, para King Kapaldanan ng Cecilia Ocampo, para King Kaladwa ng Isabel, Mateo, Lucia, Ernesto, Alberto, Jose Roman Sr. Jr., Antonio Luminada, Monita, Leandra, Rosario, Alfredo, Natividad, Remeo, Rodolfo, Joshua, Eduardo, Ricardo, Rosita, Carlos, Lilia, Noel, Mario, Fortunato, Eustaquia, Steve, Brehida, Efren, Lorenzo, Homer, Lolita, Gloria, Maura, Vicente, panalangin talaking Ginoo. Pustan mong insala ng Kristo, sunlag ka rin sa blang tao. Ginipodwan taming kakatang sariling kapagnasat. O lubos mayipayang Diyos, ang pungigpa, ang anak mo, yung sala, iba't king sala, yung saslag, waga, para karing sablang bansa. Gini manalangin kami para karing sablang tao ning yato. Saupan mo kaming patibe, kimbuklot ning pamisan metong king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen.
Purihin Diyos, meto sa kluban, kaya kang kaya pantinggip miting tinape, para kaya kami maginyang tinape ning biye. Purihin Diyos, kapilan man. Purihin Diyos, meto sa kluban, kaya kang kaya pantinggip miting alak, para kaya kami maginyang inumaning kaladwa. May purihin Diyos, kapilan man. Manalangin kayo kapatad, ng kakatamong daon matanggap ya, harapan ng Diyos, panglubos mayupaya. Tanggapanin sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kiyakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, sa ginumi, lingusan mo kami, mit mong lugod, dinghain, yang pang nakeka, ning banal ang kapulungan mo, elagintu insenso ang pong mira, miyang panglangini, nune ing hari, Diyos ang pong talapagligtas, alarawan daring may sabing lamak, iya ngeni ing yang pangmi, at tatanggapan anting pagkabiyemi, ing ginumi Jesucristo ang anak mo, Diyos mababiyat magari, manggamang kingalanganga, Amen. ing ginuman tabi yake kayo, At kaya ka, antimurin, kasyulareng pusuyo, makatas na la, king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo, Iting karapat dapat at tunay matulit. dapat at matulit sukat ang pong makakabos, sing puriyan ang pong pasalamatan da ka, kapilan man ang pong nukarin man o ikpa Diyos sa malugot ang pong maganaka. Ngini kang Kristo ing suluning sablang bansa, papasyag mo ka ring sablang taong misteryo ning pangakabos mi. Uling inyang pepakit siya king bugtong mga anak, king aske ning pangataw mi, binalik na kami king sadyaming banalakabilyan. King kapamilataning sala, ning alanganggang kadiyosana. Ulinita kang bering sablang koro ring angeles ka ring king banwa, alang tuknang at ngaming pupuri. Diyos mayo pahaya, mit mo yung banwa, ating labwat king ke, kang ligaya, o sana, king kakatas-katasan, wanyang laratang, king lagyo, ninggino, wanyang karatang, king lagyo, ninggino, o sana, king kakatas-katasan, wanyang daratang, king lagyo, ninggino, wanyang daratang, king lagyo, ninggino.
Ika pining banal o ikpa, ika yung panibataning sablang kabanalan, o dinita pagparalampumi, impapagbanalan mo laretingayin king ambuning espiritu mo, bang para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang loob, king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, pepasalamat siya keka, pirasone, binyene ka rin kayang disipulos at ngana, kunan niya iti kayong anat minum ko kaniti, iting kalising, iting katawan, iting kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, king waning kalis, pasibayo, kay pasalamatan akat pinuri, dinuwang naiti ka rin kayang disipulos at ngana, kunay iti kayong at minum kayo kaniti, uling iting kalis sing daya ko. Ing daya, ning bayi talang hanggang tipan, amibubu para kay kayo at para karesaw lang tao. Bang kanita mi patawaran na rin kasalanan, daptay nyo iti, king kapigaga na kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Tinuking kang krus at pamayubling me, kinabos mo kami. Ikaing tala pagligtas, ikaing tala pagligtas, ikaing tala pagligtas, dihing yato. Niyang iniganakan mi o ikpaing kamatayan at pamainjibli ng mebi ng anak mo, darami keka, iting tinapining biyang po'y kalising kaligtasan, laiming pasalamatan ke, kayong papalirian mo kaming matampang talakadarapan mo, bang sumuyo keka. Ikamin sanang misulusulo king katawan ng pangdaya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banala espiritu. Ganakan me o ikpa, king banala kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, bang bigadepe king lugod, kambenang Leo, na kaya kaming papa, i-Florentino, kaya kaming obispo, te sablang pari ang pong diakono, ating sablang susuyo, king banala kapulungan mo. Kanakan mula naman din kapatad mi, aminuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan, king pangasubling mebie, lalong-lalo na Isabel. Idala mula ring sablang miyango na biye, king pakalulo mo, ketang masalang harapan mo, pakalulo mo kamingan, gawin mo kami ang karapat dapat magkamit king belang angga, bang kambe ning wanabiren Maria ing duning Diyos, kambe ng San Jose ing king esposo, kambe ring wal mong apostol, ang pore sablang banal, ang bibibiya kalugod-lugod kaya kaking kaya babaning panahon, poriyan dakat paligayan, kapamilataan ng Kristong kihang anak. King kapamilatana, kambe ng pokeya, kagumning banal na espiritu, sablang parangal, at ligaya kay kao Diyos, sikpang lubos mayupaya, manggaman king alanganga. Amen, 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 amen. Intunay kapanyamban tamo, at iyo, King Diyos, karing King Banwa. Ngini manalangin tamo, King Diyos, karing amanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Ipamingat banwa, bisamba niya'y lagyo mo, datang ke kami, ing kayarian mo, mi pamintuan niya'y Lord.
yato at king banwa, mi pamintuay ngayong loob mo. King kakanan mi, King Aldo Aldo, ibiemu ke kami, King Aldo ngeni. At ipatawad mo ke kami, ding salami ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emuke ipay sa wulking tukso, nune ikabusking marok. Kabus mo kami, king sablang marok o ikpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, baking kasawpaning pakalulo mo, mitimawa kaming parating king pamanalipan king kasalanan, at mikabyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panay-nain mit pagsadyan ming panyatang ng mit mong ligaya, ning talapan at bus ming Yesu Kristo. Uling ke kaing kayaryan, ating kayupayan, ating liga, yamang-yaman, kingalanangga. O Diyos, ay paming ginumi Yesu Kristo, sinabi na karing apostol, na yung kapayapan lalakuan ko kay kayo, yung kapayapan ko babiyap kay kayo, mo sa balikdan ng kasalanan mi, nanepan sila mo yung kasalpantayan ng banalakapulungan mo, pamayapan ang pangpasadmetongan mi, pagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggamang king alanganga. Amen. Payapaning Ginoo para tiyasan ang manatili kay kayungan. At kaya ka antimurin. Pakita mo po ngining mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kayungan. Kapayapan. Kaluluwan mo kami, Kordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan ning yato. Kaluluwan mo kami, Kordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan ning yato. Transfer yun na lang. Transfer yun na lang. Transfer yun na lang. Ito na lang. Ibiemo ke kami. Transfer yun na yung buko. Transfer yun na yan. Nyoing ginutang Yesu Kristo, nyoing kordero ng Diyos, yang milalako king kasalanan ng yato,
Papalatang may ausing apuna ng kordero. Kinoy ako matangpang-tanggap kaya ka, dapot yagkas ngayong amano mo, kumayap na ako. Tawan at daya ng Kristo, dala nakatangan sa naking bialanganga. Amen. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos, sa ginumi, lungusan mo lang bitmong lugod, ningay na yang pang nakeka, ning banal kapulungan mo, ilaginto, insenso, ampong mira. Ya, ing Diyos, apatibe, kay kami, king balang pinandit, anulamang ka rin, ing sala mo, pang dating banal na misteryo, abiryan mong gampanan mi, pakilala mila, karing lalong, masalang pamaisip, ang tanggapan parati king matampang lugod. Itiyadwan mi kapamilataan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Iapa po miring Pasko, at pa pong metong pang Domingo para celebrate tayong Pasko, kaya pong Domingo, ing baptism of the Lord. Ne? Kaya po itapasabyan ay yari na yung Pasko. At itapa po king Christmas season, ngayon panahon tamo pong IT, at kay Baning Misa, rin pong kikatamo pong Chowking, Burger King, Goto King, rin pong kikatanga Lungari, mamiyala po kanong candy. Kaya man magdalang candy apong herning Kuya pong Oscar, mapay magdalayang candy. Kaya po dinanda kong candy po ta rin pong Lungari tamo po ta. At magbisa po bukas, mag-regular na po yung kikatamo pong daily mass. 6:30 a.m. except Wednesday. Tapong kikatamo pong Novena king Perpetual Help at 6 p.m. At then pong apostolado tamo, king pong Friday, simba kayo po. Simba tamo king Friday. King Ginoo, manatili kay kayo. At kaya ka antimurin. Ito ko yung puntok yu para king masusing bendisyon. King Diyos, ang binawas kay kayo ba't king karlumduman at inaid kay kayo king sala na malam asanang loob. Itugtog na kay kayong bendisyon na at patataga na kayo sana king kasapantayanan kapamilatan ning kapanaligan ng punglugod. Amen. Polining pamanukiyong mitmong kapanaligan kang Kristo, pepakilala king yato king aldoyti, anti mong sulong maslag, ami pawag king dalundong kay king yato, papalyarian na kayo sanang maging sulu, kareng kalupa yung tao. Amen. Kay ba't naning pamaglakbeyo, kay king yato, panginturirin nyo sanang miras kang Kristong Ginoo. Ing sala, iba't king sala, anti mong namakanano lang miras kaya, ring at lungmago, amigdolap kaya king kapamilataning sala ning mas lagabatuin. Amen. Amen. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa may payeng tutuwing igpa, po'y nga na kampo'y banal Espiritu. Amen. Yung misa midawne, metanaking kapayapan at lugot. Salamat, Salamat King Diyos. Happy Epiphany Sunday po kaya kayo man.